yabo ngimthandaza ngoba something yabo iphela nje ecela ithi mfethu sokuyibone lento le kodwa ikhona iqhela ukwenzeka lento le ecela ithi yabo bakhona umntwana athi ngokwazalwayo khona ngowayinkwenkwe but ubumbona balo umuntu lo ngeke intombazana ugobile abugobile boy intombazana actions zakhe yabo sesisimisa le podcast sathana yabo esemncane kodwa ngiyabamotha lento yokusathane ngoku ibuyi like ithini ingabi na effect kakhulu like ingakhuleleki because bakhona abantwana esemncinci umntwana ena 2 years but ubona yo hayi ngeke le icherry le yabo ngimthandaza ngoba something yabo iphela nje ecela ithi mfethu sokuyibone lento le kodwa ikhona iqhela ukwenzeka lento le ecela ithi yabo bakhona umntwana athi ngokwazalwayo khona ngowayinkwenkwe but ubumbona balo umuntu lo ngeke intombazana ugobile abugobile boy intombazana actions zakhe yabo sesisimisa le podcast sathana yabo esemncane kodwa ngiyabamotha lento yokusathane ngoku ibuyi like ithini ingabi na effect kakhulu like ingakhuleleki because bakhona abantwana esemncinci umntwana ena 2 years but ubona yo hayi ngeke le icherry le